Ka 181 Women Helpline Meghalaya jong ka Social Welfare Department minta kasngi kala Rakhe ya ka International Women's Day da ka jingya lang bat ka Nongmensong Police Outpost Nongmensong Dorbashnong hakani ka program ka psychiatrist ka Dr. Andrisha Mauyong kala ay ka jingkren halor ka jingdi ki bakta eka kwat ka kya ya ka jingkren halor ka phang ka hok ki khna bat ka jingeda la ai da ka coordinator jong ka Childline 1098 ka kong Ibala Rilin syndrome ya ka jingkren halor ka phang ka hok ki kanthei bat ka jing shakri la ai da ka manager jong ka 181 Women Helpline ka kong Elfidia Doling ka phang padeng jong ka ni ka jing Rakhe ka long wing no e ka jing prakhat sneu penchlur ya ki wei banya yo bentala Berkata bahawa menaikkan kawan ong kita kena sama ong ba ada nama cengeng te kalau kaba mas kadang kijeng kisam ki bayu ajing dan kimi pa kaba sok kaba san kade kita bani dari cengeng jathan ting padan ka puas bang dengile cengeng ko angin syong ni dan hadi tia ni syong ni apa kamen sim jengi bang jathan Jika badan kamu mentah kalau bak kayak kesem ni berapa way, kum kena menem kum kadang pay, kemudian lain tadi kita bersiul kayak kami bak ikut. Kadang kata nanam dan kita kijing shan mengecat dijak kanum long. Kadang kita kijing shan lain tadi kayak tang kayak kesem tu. Kata kadang kepala pengsan bah kajing itu yang alam kasih. Nama jing itu long kebanyakan kongdo, nah yang kesem ki. Kadang kata kalau video yang kat emang kasar orang jeni, habapan hak jeng em jeni ni kapan mana kasih. Habang kita ni hok jeni kena film lang tidak saw beli. Habang ni kong mereka hok bandian. Kadang orang hok bandian kadang kali dia ber kai dah saya jeng tadi pun orang kai hok dia jeni roti kapra orang pan. Long kapang nak kata jangan kena bandian kesen kapansa. Kita kini kita datang dulu kata-kata. Jadi habang perkat tak perlu dengan keren ni bantu suatu orang yang hok nak KPD dia hok bagian. Kadang-kadang dulu kata-kata yang ini apa bahkan juga bahkan pasal ni kita jika kita yang ni kita jing bertransaksi itu di bangunan